Salibonani, ibizo lami nguNosizwe Moyo, ngihlala lapha koBulawayo and ngisanda kuqalisa icompany okuthiwa i-Hometown Plug. Nxa lihlala emazweni khatshana labo Bulawayo kodwa lelokhu lilesihlobo labangani bena abahlala lapha elizama ukubenzela izinto ezichazayo ezinhle elingakwanisiyo ukuzenza ngenxa yokuthi kalikho lapha. Yikho mina le company yami sesiqalisa iservice yokulincedisa lena lise diaspora. Engxenye umama ule birthday yakhe lifuna ukumenzela okuyi-spa day, limhambise restaurant, kumbe lo mzukulu le birthday yakhe well lifuna ukumplanela okuyi-fun day, bayayiswima labangani bakhe, or whatever it is that you can think of that you would love to do. Ukwenzela abantu bena abalapha koBulawayo. Lingasicontacta thina ku WhatsApp ngo 071-622-4800 noma nge-email ku hometownplug, one word, @gmail.com. Lesithumela ama-message lisitshele lifuna ukwenza and thina ngapha on the ground sizadinga indawo zankhona sithola ama-quotations silitshele ukuthi kuzawuba imalini. And ama-forms of payment, they're very easy for you at least at diaspora. You can send us PayPal, noma World Remit, or other alternatives depending on what is possible for you. But either way, the point is because while you're there, we are here for you. We're looking forward to helping you listen to the. All right.